Alemi biz Zeki Caşlar toyunu 3. bölümünü açık deyip jarıyamayız. 3. bölüm. Toyumuzun 3. bölümü. Kim çarçağıman olsa bir kol çarpamızlar, çarçağın çok mu degen insanlar? Biz 3. bölümde men atayın niyet kıldım, al жерде ırtap atıp niyet kıldım, turup niyet kıldım, meymanарды көрүп туруp bir niyet kıldım. Hamit жана Мединанын келерки жылы буйруса, мындай жакшынакай нәрестели болсун, ушундай кыздуу болсун, ушундай уулдуу болсун деп ниет кылдым. Так боюнча каршы эмес болсоңуздар, кол чапкыңыздар. Бешеле. Сага буйруду. Мага дагы бир белектерден даярда. Азыр мен Медина кызыбыздын сиңдилерин чакырам. Эки жаш сиздерге сонун белек, атайын бүгүнкү тоюңуздарга даярданган кыздарыбыздан Рыскүл кызыбыздан жагымдуу чыгарма кабыл алыңыздар. Рыскүл жазгыл.
қошая қойыңыздар қызыңыздың сіңлілеріне. Хамит балдыздарынан сыра белек. Çok rahmat, pardonumuz. Uşul beylegen eki kızımız Kolcağa çıkıp bastar. Жазгүл, Зара. Но белек сіздерге. Екі ыршы бірі-бірін өті көре албайды екен. Себебі бірінші олигархтарды одады екен, бірінші қанекейлерді одады екен. Екі ресторанда бірі-бірін мантып көре тұрау. Сіздер көре алпайсыздар, көре албасы қалбайлы бір қолшаға көместер туғандар. Қырғыздар үшін көре аласың деген жер бар да. Хамит, үйдің жылы суығын қыш түшкенде білесің, адамның қандай екенін еш түшкенде білесің дейді. Азыр бүгін тойыңыздарға Медина қайсыл инсандар қандай отырған байқайсыздар. Менде уже екінші ашке туғандар. Фаларит, сон, қымбат балу, ең соның билеп, қол шағып, отырған столды өте шаңға бөлеген инсандарға президент Жамырдай жай. Қана кеттік емесі, Калинин, Қарақолша, Ош, Жаллауат дегені Жалпақташ өзгөк Мырзакен. Ең соны отырған орынға. Başladı. Oy, koşmalar başladılar. Kalelim kara kalelim. Çalmaklar çözgü. Olcansın kızım, canlı kuran cımbız. Allah'ın yüzü, ösevesin bu kızım. Bana yardı götür, şanlar şanları. Sefilletti boy.
кичинекей әйчке үчүн приз. Эң сонун ага. Мен бул жака азыр дагы бир чоң белектер коюлат, ага чейин түтүн булаткан кошуналарды чакырам. Артылда кошунасымын деген инсандардын бүттүгүн баарын чакырам. Жана ошондой эле Абдулла Кабыстын өкүл балдары биргеликте чыгыңыздар. Жана Абдулла Кабыс сыйлаган бир инсан бар. Күчтүү мастер Жанар ага. Сиз да биргеликте чыгасыздар. Кана келиңиздер, кошуналар. Жанар ага, өкүл балдар. Kış ayı toylar basılmay, koşunasız ömür açılmay. Yalnızlığı tuğandan koşulacağım çöre. Koşuna oy koşuna, sözlü koşma. Yalnızlığı tuğandan çakılkı koşuna, oy koşuna. Korsok çarşakey bışırgan, kişadri tanda turgan. Ağızdan benim arkası, güt olan özgün başına. Koşunalar kimden başlayın? Mikrofonunu aksakala taşlayın. Koşunalar koyut olsun, aksakala taşlayın. Adam öyle geliyiz. Biz qo'shnilar bo'lamiz. Xudo xolasa bizga dag'i iki qo'shni qo'shni. Shunga biz mana Ruslan bo'lib suyunib o'tiramiz. Xudo xolasa oldimizga shunday bolalarni to'liqtirgani bizga yaxshi. Ularga uzun umr, chindan sog' qolayim. Kelajagi keng bo'lsin, umrlar uzun bo'lsin. Qush bo'lsin, qushva qo'yinglar. Qut bo'lsin, qutman to'yinglar. Qadırlaşıp cüp olsun, karmaşıp durgan kolunlar. Beşili takdir nasipke, bek bolsun uçak ordular. 5 gün sürüp dünyada, vakt dağday olsun yollar. Birini sıylaşıp, beyişti olsun doğrular. En son kalırdık vallahi. Apa? Maylar büyüyorlamazsan, toymar toyulansın. Baldarın hırmatını uzattın, gelin hızmatın örgülü. Devlet örgülü, suyup jattın, balkanan ağaçlı yem protir örgülü. Urgun gelinim, baktılı oldu da, kuş kollar büyük olsun. Tölgü kollar büyük olsun, başına baktığın kuş olsun. Camınlara parça olsun, yakınına arça olsun. Arçadan yaş köpüğüsü, suda örgülü versin. Günü ötegen günü yollar, korkulan aylar ollar. Yegenler düzüm olsun, ömürü uzun olsun. Tanıcamar büyük olsun, imanı tunuk olsun. Gelinim boş konumen koşu gögördün, gümüşten beşik ömürdün. Alganымен koşu gögördün, altına beşik ömürdün. Baktılı oldular, tumuş yollar aysalı olsun, baktılı oldular. Kudağıylarım, tıbaklı kudağıylarım oldular, baldan şirin kudağıylarım oldular. 100 yıldır, 1000 yıldır kudağıylarım oldular. Canara var, canı ağa. Canara. Ağa geliniz. Бүгүнкү тойдун күбөлөрү ушу 2 жаш бактылуу болууга, ушу Абдулла ака жеңемиз сыйлаган жакшы жаштардан болууга, не дейбиз? 2 жакты кудаларды кайната кайненени сыйлаган жакшы жаштардан болууга. Мен ушу акамды өзгөндө жүрүп, ошол жерде табышканда эле акама көз, акам мага бир сөз айтты. Сен ушинтип жүрө бербей, мына экөөбүз акам бололу, сенин каттооң мындан амзырат дедиле. Мен баласы менен тааныштым, өзгөндө мына Куда кааласа дагы уланып кете берет. Ака, ушу келиниңиз, балаңыз бактылуу болсун ака. Азыр экөөбүз да таанышабыз. Жанар ага, мына акканарыктан суагат дедим го, эже форма үчүн. Мындай жакшынакай форма үчүн. Мага дагы бир белек бер ата. Көч башы, бул сизге. Жана ошондой эле атам сүйлөсүн деп сүйлөйүн деген атама. Emese şu Hamit menen gelin aldı gibi. Beldiğine baktılı olsun, bala çakar olsun, ölmesin, dilegen maksatına değilsen, oyla
жақсы келіндерді қосылады. Қалған меймандар қосыластар да. Қабыл болсын, көшеңіздерде дайыма, үйіңіздерде той болсын. Берекет тапшырыңыздар. Келініміздің аты Медина. Абдылдаға ұмытпайды, себебі деген өзгемде Мадина деген кафесі бар. Жақсы білесіздер. Мен бұл жаққа бір туғандар даярданыңыздар. Bir туғандар қалуытлыке шығастар. Анын артынан қызықты ойыңызу екі ғана инсаннан тұрады. Мырза жанайым, ең соным. Образ жаратала тұрған, күшті инсан болса даярдан тұрсын. Монолог айтыла тұрған инсан болса даяр тұрсын. Азыр чоң белек қойылады. Қошналар, белектерді қолды-қол танайды, қолма-қол қылы өріңіздер ғана. Сарбайлар тапшырыңыздар. Айнаш ежем, Мақсат ежем өй қойды, қалғаныңыздар Айнаш ежем өй қой өріңіздер. Мен бұл жаққа бір туғандарды шақырам. Туғанның жақыны бір туған, Абдылхамидтің бір туғандары. Дин Мұхаммед, Нұр Мұхаммед. Өлмәс Асил Наргиз. Замир Мирлан. Үйалдар алысқы сапардан құтықты атыша таманап. Мен бұл жаққа Дин Мұхаммед, Нұр Мұхаммед. Келіңіздер, бір туғандар. Bir tuğanda gelingizdir. Kalot ile gayet belektir belingizdir. En yakında bir tuğanda gelinizdir. Kalot sizlerde bir tuğanda. Bir tuğanlar, gelingizler. Kızlar, gelingizler. Bir cumadan beri uyku görmestен, ошол бүгүн жеңели болуп, аябагандай кубанып Абдылда Мақсат эжебизден колуна кол, бутуна бут болуп турган bir туғандарға bir кол чакырыңыздар, меймандар. Мен биринчи сөз берем. Дин Мұхаммед, Нур Мұхаммед алдыга чыгабыз. Егиз балдар, аралыгы 4 саат. Мақсат эжем ооз ачылып калды, каяктан билип калды бул деп. Мен Дин Мұхаммедтен баштайын, Кел, Дин Мұхаммед. Нур Мұхаммедтен бе? Нур Мұхаммед. Ассаламу алейкум. Ушул жалпы ушул залда отурган коноктор, ушул ак тойго күбө болуп отурганыңыздарга биз абдан кубанычтабыз. Ушул бизди өстүрүп ушул даражага жеткирген ата-энеге биринчиден таазим. Самое главное, ата-энебиз бар болсун. Не демекчимин, ошол акем Абдылхамид, жеңем Медина, ошол кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Бар болуңуздар, бай болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Жамандыкта, жакшылыкта бирге болуңуздар. Жашоонун ачуусуна, суугуна, кыйынчылыгына бирге жеңип өтүшүңүздөргө мен Кудайдан тилеймин. Ошол кармашкан колуңуздардын ортосуна килей куюлуп, жабышкан боюнча чыкпай калышын каалайт элем. Ошол Аллахым насип эткен жашты жашап, ошол жашка чейин сиздер да небире чебире көрүшүңүздөргө мен Алладан гана тилейм. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Бар бол. Дин Мұхаммед, кана келиңиз. Ассаламу алейкум. Жалпы ушул жерде отурган коноктор, тойдун күбөлөрү,
ушул тойдун аркасында ушул баарыбызды бириктирип отурган ушул 2 жашка Аллахым бактыларын берсе деп тилейбиз. Бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Ушул бизди ушул даражага чоңойтуп, өстүрүп, ар бир ата-эне алдыга максат коёт экен. Ошол тилегин аткарыш үчүн ата-эне биз үчүн талыкпастан эмгек кылат экен. Ошон үчүн биз ушул даражага жеткен үчүн ушул ата-энеме бир дүңгүрөтүп кол чаап коюңуздарды суранам. Ушул акам Абдилхамид жеңем Медина, сиздер дагы ушул жерде отурган биздин абышка бойго жеткен ушул карылыктын доорун сүргөн чоң энелерибиздей сиздер дагы уул үйлөп, кыз чыгарып, бактылуу күндөрдү гана өткөрүшүңүздөрдү биз Алладан тилеп, бардык айтылган тилектерге кошулуп кетебиздер. Ар дайым бар болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Бул үй-бүлө деген бул кичинекей мамлекеттик. Мамлекетти ар дайым бир адам башкарсын, депутаттар көбөйө берсин, экономика өнүгө берсин. Тышкы саясаттан жакшы маалыматтар кирсин деп коеюн. Өрмөс эжеси. Хош келипсиздер. Бүгүнкү кеченин мыймандары биринчиден сизде катталып келип отурсуңуздар менен бактылуу болууга, бар болууга, неберелүү чөйрө болуңуздар. Менин Абдилхамид Шенгөкү